На каждом шагу финской столицы можно увидеть, что она стала центром Евровидения. Например, на Сенатской площади установлен гигантский экран, и здесь можно будет наблюдать за прямой трансляцией концертов. Конкурс привлек в город множество туристов. Финны, хотя относятся к самому Евровидению по-разному, считают, что благодаря победе группы «Лорди» в прошлом году их страна получила шанс прославиться и стать более известной. No onhan se kuuluisuutta lisää Suomelle ja todella hieno tapahtuma, kun on näin suuri määrä ihmisiä kaupungissa ja näkyy selvästi katukuvassa. Että... Vaikka se Lordin esityshän sehän oli niin kuin teatraalinen, siinähän oli oikeastaan se show oli tärkeä, mutta kuitenkin se oli sellainen, mikä just niin kuin repäsi tämän tavallaan eri suuntaan. Että todettiin, että niin kuin muutos on hyväksi aina. Koska koko Eurooppa katsoo Suomea, että näkyy sitten millainen Suomi on ja sitten ollaan ylpeitä siitä Lordin voitosta. Se on ehkä se iso juttu. On tosi hienoa, että ne on tänä vuonna Suomessa. Vihdoin viimein. Varmaan ainoa kerta kun tulee tänne, mutta niin, hieno juttu. Власти Хельсинки приложили много усилий, чтобы познакомить горожан и туристов не только со своим городом, но и дать возможность странам-участникам конкурса показать себя. На бульваре Эспланада появился целый палаточный городок, где можно получить информацию о каждой из стран-участниц. Тем временем основным центром событий сегодня вечером становится арена Хартвалл, где может разместиться до 12 тысяч зрителей. Здесь уже прошли 3 костюмированных репетиции. Мы поинтересовались у зрителей их впечатлениями. Hauskin oli Tanska ja sitten ehkä tuo Andorra. Tyrki oma meiltä just kõige rohkem. Et se oli just siuke hea ja noorakas nagu laul. Ykkönen Bulgaria. Eikö se ollut Bulgaria? Joo, Bulgaria oli. Joo, se oli selvästi paras. Ei Virokaan huono ollut.